I čas je s prvom kanalu, da ćemo igrati i Need for Speed Underground 2. Da. Bazej po... Da li sam normal? O, glupo što ne mogu ništa. Mislim, kada bude kanala policija. Ajmo malo negdje u options. Audio, display, gameplay. Camera, speed, units, map, modes, neko road, offset, road. Aj to. I što je ovo, player. The camera, place. Čekaj, šta nam je off? Ovo mora biti on. Ajmo malo pojačati rezoluciju. Ajmo još početi. Čekaj. Opasite. Super je. Daj, brate. Fuck. Fuck you in the ass. Opa. Odlično te prestigujemo. Ček. Kora imamo isto auto, ali ne vidim. Ajoj, promašao sam. Znači, ajmo se malo trkat sa njim. Mislim, treba bi mene pratiti. Krenem s potrka. Ne. Radimo krugovi. Evo kad ja sad izgledam. Pa znao sam. Pa normalno da ga vidim. Šta je bilo, brate? Ajde, što je? Šta, nisam brži od Audija. Bravo, zalutao sam. Da, bojbe, šta bojbe? Sad ću izgubiti ovu trku. Mislim, nije trka. Ja trebam da vodim, ne on. Idemo po čitavom mapi. Koja mi je slobodna, jel? Dosta. Jer šta, predajem se. Predat ćemo se, ljudi.
moramo se predati. I Lost, da. I Lost. Ubio sam. Šta pojde, Lost? Evo, Walter, što se tiče. A ništa. Krenem raditi detektive. Sve da opustiti. Vidite roklje. Ljudi, ako ste i uživali ovaj klip da nas svirao i vidimo sljedećeg sutra. Ali tada, Ćao!